Programski arhiv, podkategorija videoteke RTS Planete, jeste ekskluzivna sadržajna ponuda izabranog dela digitalizovanog videoarhiva Javnog medijskog servisa Srbije, koji je nastao između 1958. i 1995. godine. Gotovo 7 decenija beležimo trenutke istorije i ključne događaje, ličnosti, poduhvate, koncerte, manifestacije, praznike, jubileje, podvige, fenomene koji čine deo naše kolektivne i medijske istorije. Digitalizovani, revitalizovani i restaurirani putem kategorije Programski arhiv na RTS Planeti, ovi najrazličitiji dokumenti i istorije postaju dostupni svima koji žele da se prisete, ali i onima koji žele da dožive vreme i događaje u kojima su bili ili koje žele da upoznaju. Programski arhiv RTS Planete je naš medijski vodič kroz vreme. Naša prošlost za našu budućnost.